Kani gadega Pati CCTV. Haka arpusau tarik mentau benai leber. Kakon kan thai New Trap Association. Kala perlong ya kajing ya pajba kabajar-jar. Bat kajing deng lamayong ban penpau ya kajing persyajar. Halor kajing kieu ki kam thambor ba kajing sya penyap ki kan thai kat nang ya kisngi. Ya kani kajing ya pajba alasdang na mot pran hakapor lai bejejen miet. Bat layat leng ba kajil road bat penkot biang hakandai lan. Bat hang ni la penbot pat sada kajing tham membeti. Hagani kajing yat pajba lawan yang snok ti langru daki dikot jong ka seng HANM Women's Wing balalam khaman daka kong Betty Jerwa rengkat ki dikot jong ka HYC Women's Wing balalam khaman daka kong Rani Kurba ki ba makiru ki lapan pau ye jing sngo benyau halor kajing kieu ki kam sneu persya ki kentai kham tam ki khna kajing yat rali ya kani kasni kalong bait halor kajing sha thambor ki klung khna i kentai ki long kami baro bat ni prem juru ya kani kajing thambor marka ni kajing thambor kamdei su bertangah ka ni ka nong ba slong re bat kiwi ru kiri ka long gaju te na kaliang ngajongi ya sedang ngadi ya rali nam mor pran nang tu yai na kiting road i poi sibil ni no na IGP wan pun ang dia po sebajar tingi perlong ro dak jing thang mesti bangin pesngo ya gitu gijing ja ki kentai besok tumbor mengkapor syakapor di nakalian kasang in dawaru yak sukar ba kan pentre dak kam kabelum kabakia kam desu ka ay basenjor belong akini ki por ba men kum akini ki snam di balik magadesha ay basenjor pelat di ni nakalian juga sen la konkret ki mirundam ngamin ay ki jingto ek sarkar ba kan haban petu ba na marka an ba kalong syak bas senjor bu kata te nakalian aseng in haban pha ya mi merendom syak sarkar ba kumno nrai ya kajing kwa jong aseng Kani gadega Pati CCTV.